nanone imyigaragambyo ikomeje kubura gica hano mu gihugu cya Tanzania. Samia Suluhu Hassan abajenizi barimo bigaragambyo bati Samia we must go, Samia we must go. Mwumva hano urusaku rwinshi, humvikanye urusaku rw'amasasu, rw'abantu batabaza. Ni amakuru aramutse avugwa hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, ubwo Samia Suluhu Hassan yiyamamazaga ndetse akaza gutorwa, ariko turaze tubahereze amakuru y'ibanga yasohotse hano mu gihugu cya Tanzania mu byavuye mu matora. Murabizi hashize iminsi yariyamamaje aratorwa, aza no kurahira, yatsinze ku majwi asaga 97%. Ariko twaje kuvumbura tubona video iberekana kuntu byari bimeze muri site y'itora hano mu gihugu cya Tanzania. Ubwo bari mu matora hari nijoro, haba baciyemo na telefone abafata video uburyo bari barimo, yasanze bari barimo abayobozi ubwabo nibo bari barimo gutora, nta baturage bigeze batora. Oya, abayobozi ubwabo nibo babe guhindura amajwi. Ndetse no mu gihe cirahira, mwana bibonye yuko uyu Perezida Samia Suluhu Hassan yagiye kurahirira mu kigo cya gisirikare ahantu harinzwe cyane. Yari ahantu harinzwe cyane, uyu Perezida Samia Suluhu Hassan arimo yamamaza. Hari abaperezida bagiye batandukanye, nka Ndayishimiye Evariste, muzwi nka perezida w'igihugu cy'u Burundi, arimo nawe avuga ko uyu Samia Suluhu Hassan ari inshuti ye, ari umumama mwiza, arimo amutakagiza. Rero twakomeje dushaka amakuru, nubwo hamaze iminsi mu gihugu cya Tanzania harimo imyigaragambyo kandi network barazifunze, nta kintu na kimwe cyemerewe gukoramo, network barazifunze. Abajenizi barimo kwamagana iri shaka ry'uyu mu perezida uhari Samia Suluhu Hassan. Niho bavuga ngo Samia Suluhu Hassan must go, ntabwo bamushaka. Abapolisi ubwo bakuye guma mu rugo abaturage hano ba Tanzania, basubizaho interinete, barimo bandika bavuga bati muntu wese uzi ko ari mu gihugu cya Tanzania akaba afite video cyangwa se afite amafoto, uwo muntu aramenye ntayigere akwirakwiza ayo mafoto cyangwa se iyo video. Nanone nk'urukiko mpanabyaha rwatanze website yarwo rwo gutangiraho amakuru, ariko baravuga bati umuntu utanga ayo makuru agomba kubanza yandika imyirondoro ye yose, agashyiraho amafoto, agashyira ibimuranga byose, akaba n'ibimubangamira, akabona gutanga ayo makuru, kugira ngo bakore igenzura neza, barebe ibyaha bimaze iminsi biri kubera hano mu gihugu cya Tanzania. Uyu Samia Suluhu Hassan ubwo yiyamamazaga, yiyambaje abaperezida bagiye batandukanye, yambaza imbaraga nyinshi cyane abayobozi ndetse n'ibyamamare muri muzika nka Diamond Platinum. Nk'uko mubibona rero mu video, harimo amafoto bahagaze kuri studio y'umuhanzi bita Diamond Platinum, bayitwitse ndetse banamagana ubutegetsi bwabo, bavuga bati twari tuzi neza yuko ari mwe mushobora kuba mwatuvuganira
hano mu gihugu cya Tanzania, none ahubwo ni mwebwe muri kuzamura isukari y'abaturage. Mwumvisha abaturage yuko uyu perezida uhari Samia Suluhu Hassan ari umuperezida mwiza kandi akoresha igitugu. Kuva imyigaragambyo yaba kugera ubu, bivugwa yuko hamaze kwicwa abantu benshi cyane, ndetse hakaba hari n'inkomere nyinshi ziri mu bitaro. Ubwo ari ku myigaragambyo bari kurasa mu baturage, bamwe bakabica, nyuma yaho bakaza bagatora imirambo bakajya kuyihisha, ndetse bakajya no kuyitwika kugira ngo basibanganye ibimenyetso, kuko harimo bagenzura ibyaha biri kubera hano muri Tanzania. Ubwo perezida Samia Suluhu Hassan yari arimo arahira ari mu ngoro ye ahantu harinzwe mu kigo cya gisirikare, mu magambo yavuze ko izi myigaragambyo ahanini zatewe n'abimukira bavuye mu gihugu cya Tanzania, nako bavuye mu gihugu cya Kenya, basigaye bibera hano muri Tanzania. Nibo bantu ngo bateje izi mvururu zahabaye, ndetse hakaba n'imyigaragambyo. Nk'ibisanzwe murabizi, mu bantu bagiye bakurikirana amakuru, muzi neza yuko igihugu cya Tanzania kitemera abimukira habe namba, ariko muri Tanzania harimo abimukira bavuye mu gihugu cya Kenya bakoreramo imirimo igiye itandukanye, harimo abacuruzi, harimo abogoshi bagiye batandukanye, bavuga yuko aribo bateje ibi byose. Nibo bazanyemo ideoloji yo kuba bakora imyigaragambyo hano mu gihugu cya Tanzania, kandi bitari bisanzwe biba. Ubu abaturage baba muri Tanzania b'Abanyakenya barimo batakamba basaba inzego, bavuga yuko ahantu bari hadatekanye, kuko bari kuza gufatwa umunsi ku munsi bakajanwa kandi ntibagaruke. Niho bari gutaha avuga ko badafite umutekano habe na muke, kuko uyu munsi niho imyigaragambyo isa n'iyatujemo gake. Bamwe basubiye mu mirimo, basubiye mu kazi, kuko na Guma mu Rugo bayikuyeho, interineti barayifungura, kuko hamaze iminsi interineti barayifunze, nta mbuga na zimwe zirimo gukora. Ndetse n'ibindi biri kubera no mu gihugu cya Tanzania, abanyamakuru barimo bigenga bakorera muri Tanzania bari bashaka aho bari hose, bakabasanga no mu rugo, bakareba mu matelefone yabo, mu makompiyuta, bareba amakuru bagiye bafata, basanga harimo amakuru ashobora kuba yashyira igihugu cya Tanzania mu kaga. Uwo bari guhita bamujyana ako kanya, ari guhita aburirwa irengero, ntabwo ari buze kugaruka. Nibo bafite impungenge cyane, kuko barimo kwicwa cyane batarinze banegosiya. Ubwo havuyemo Guma mu Rugo, mu mihanda harimo bariyeri, harimo abasirikare benshi cyane barimo bakoze urukuta, nta muturage uri kuhanyura batamushatse. Bari kugukeka ko waba wari uri mu bari kwigaragambya, bagahita bakujyana. Ndetse nta n'abimukira, cyane cyane by'umwihariko abimukira bavuye mu gihugu cya Kenya, nta n'umwe uri gutambuka mu nzira. Abo ngabo bari guhita bajyanwa. Ntumbaze ngo bari kujyanwa he? Ubwo birumvikana ni mu bigo bya gisirikare bari kubajyana, bakajya kubabaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Murabyumva rero, hano mu gihugu cya Tanzania harimo imyigaragambyo ikomeye cyane bamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, kandi we ntacyo abivugaho. Ibintu byose abikora acecetse, nta kintu avuga, nta kintu arabivugaho, nta kintu aratangaza, uretse aba bapolisi basubijeho netiwaka, bagatangira bakohereza mesaje buri umwe wese, bamubwira ko niba afite videwo, niba afite amafoto, atagomba kuyasakaza hano ku mbuga nkoranyambaga, kuko ashobora kubashyira mu kaga,
akabateza abayobozi nk'uko urukiko mpanabyaha rurimo rushaka amakuru y'ibiri kubera hano muri Tanzania, bakabona yuko bashobora kuba bahanwa kuko bivuga ko amatora yabaye aribo abayobozi aribo batoye gusa bakagenda biba amajwi, akaba bagenda bitoresha bagenda bahindura udusanduku tw'amatora. Nibyo byose bari kugenda babikurikirana nk'uko bisanzwe. Rero turagenda dukurikirana amakuru, turakohereza amakuru mu ya mbere. Nongera mbibutsa umuntu utarakora subscribe kuri MLZ TV, nicyo gihe agomba gukora subscribe, agakora share, agatera comment.